Amakuru yatangajwe na Zelensky, perezida wa Ukraine, yatangaje ko igisirikare cye kirimo gutera intambwe nziza mu kwigarurira agace ka Kharkiv kari karagaruriwe n'Abarusiya. Iyi ikaba ari intambwe nziza kandi yabigaragaye niba ari ukuri kubyo yatangaje, kubera ko kano gace Abarusiya bari baragakaniye cyane, baragashyizemo intwaro zikomeye ndetse n'ibirindiro bikaze cyane, ariko bikaba byatangajwe ko igisirikare cya Ukraine cyifashishije ubuhanga ndetse n'ibikoresho cyahawe n'Abanyaburayi n'Abanyamerika kirimo kwigarurira ndetse no gukubita inshuro ingabo z'Abarusiya ndetse zikirukanka ziva mu gace ka Kharkiv. Yirinze gutangaza utundi duce twaba twigaruriwe n'ingabo ze, ariko yavuze ati Banya-Ukraine ndababwira ko ubu mfite amakuru meza. Ati ingabo zacu zihagaze gitwari ku rugamba kandi zirimo zirakubita umwanzi. Hari uturere dutandukanye twigaruriye twabashije kugarura ubu tugashyiramo ibendera ry'igihugu cyacu cya Ukraine. Ati iyo ni inkuru nziza kandi tugomba kwishimira. Ati ariko si igihe cyo kubyina umutaho, dore ko hari byinshi tugomba gukora kandi hari na byinshi tugomba kwigarurira abasirikare b'Uburusiya banyaze. Nibyo koko Ukraine yatangiye ibitero byo kwigarurira ndetse no gushaka uburyo yagaruza uduce twatwawe n'Uburusiya, aho ni mu gace ka Donetsk ndetse na Donbass yose ikareba ko yagaruka mu maboko ya Ukraine. Ukraine yakoze ibitero bya counter attack bihambaye cyane yifashishije intwaro zose ishoboye kugira ngo ibashe gusubiza inyuma no kwambura Uburusiya uduce twigaruriye. Ibi rero bikaba bikekwa ko ari muri urwo rwego Ukraine yabashije gutera intambwe nziza ikabasha kwigarura tumwe mu duce twa Kharkiv. Ariko rero bikaba atari ibintu byo kwizera, kubera ko amakuru menshi atangazwa muri iyi ntambara aba ari ibihuha, cyane cyane ari ku ruhande rw'Abanyaburayi n'Abanya-Ukraine, bitewe n'uko bayatangaza bashaka guca intege ndetse no kugaragaza ko igisirikare cy'Uburusiya ari igisirikare cy'ikinyamwuga gike kandi kidafatika. Ibinyamakuru bitandukanye nka Al Jazeera, BBC n'ibindi byinshi byagiye bitangaza iyi nkuru bivuga ko ari ikintu cyiza kuri Ukraine kuba yigaruriye tumwe mu duce twa Kharkiv, atari ko atari igihe cyo kubyina intsinzi, kuko Uburusiya bushobora kutwigarurira tukongera tukabwisubiza mu gihe gitoya. Bavuze ko humvikana ibisasu bya muzinga ndetse n'indege z'intambara zirimo zirasana n'ibifaro bikomeye cyane muri tuno duce, haba ku ruhande rw'Uburusiya ndetse n'uruhande rwa Ukraine, bose barimo barasana. Amakuru ava kuri urugamba biragoye kuba umuntu yayagenzura, kubera ko nta tangazamakuru ashobora kwishora muri uru rugamba rumeze gutyo rurimo ibisasu bya muzinga n'ibindi bikomeye cyane. Abanyamakuru barandika ibyo bahawe, ndetse n'ibingibi perezida wa Ukraine yatangaje Zelensky. Ingabo z'Uburusiya byagiye bitangazwa ko hari uduce twinshi zagiye zitsindwamo ndetse zimwe zigafatwa mpiri mu buryo runaka, ndetse hari n'amakuru ahwisa ko hari umuliyetona koloneli ushobora kuba warafashwe w'Uburusiya agafatanwa n'abamurinda, ariko aya makuru akaba ataremezwa neza ndetse bikaba bitari byanatangazwa. Ariko hari akavideo gato kasohotse gasorwa n'ingabo za Ukraine zitangaza ko zirikana umuliyetona koloneli ko ashobora kuba koko uri mu maboko yabo, ndetse zigaragaza naho zamufatiye, ariko bikaba bitarashyirwa ku rwego rwo kumenyekanishwa no gushyirwa mu binyamakuru bitandukanye, mu rwego rwo kugaragaza ko ingabo z'Uburusiya koko ari ingabo ziciriritse kandi bafatira ku rugamba, bagafatira n'abasirikare bakomeye b'abofisiye ku rugamba rwabo. Ukraine n'Uburusiya byatangiye intambara mu mezi ashize mu kwezi kwa gatatu ku itariki 24. Uburusiya bwateye Ukraine buvuga ko bugiye gukuraho ingoma ya kinazi yakoraga jenoside ikayikorera abaturage bavuga ururimi rw'Ikirusiya batuye muri Ukraine. Ariko Uburusiya kuva bwatangira iyo bitero bwari bwiteze ko bushobora gukora urugamba mu gihe gito cyane rukaba rwigaruriye igihugu cya Ukraine, ndetse kandi rukaba rwanakuyeho ingoma iriho, ndavuga ubutegetsi bwa Zelensky. Ariko byaranze. Zelensky yihagazeho mu buryo butangaje ndetse ahabwa n'ubufasha butandukanye buturutse mu Banyaburayi. Ibyo rero byamuhaye kwihagararaho ndetse abasha gusubiza Uburusiya ndetse no kubwima ko bwafata umujyi wa Ukraine. Ibi rero bikaba byaratumye Kiev irindwa cyane ndetse ntibashe gufatwa n'Abarusiya. Abarusiya bagahitamo guhindura strategy y'urugamba bakajya kwibanda mu gace ka Donbass gaherereye muri Repubulika ebyiri ya Luhansk na Donetsk. Nta gushidikanya ko Abarusiya bakugeze mu bikorwa byinshi bihambaye bya gisirikare mu gihugu cya Ukraine,
bitewe n'intwaro zikomeye bafite ndetse n'ubuhanga wenda bwa gisirikare bafite, ariko urugendo narwo ruracyari runini cyane ko bakwigarurira Ukraine cyangwa bagera ku ntego zabo za gisirikare 100%. Ariko no ku ruhande rwa Ukraine si igihe cyo kubyina intsinzi kubera ko Uburusiya bugikomeye kandi biranagoye kuba bazanabutsinda. Uburusiya ni puissance nucléaire, bushobora no gukoresha bombe ya nucléaire, dore ko n'abanya-Ukraine bitangariza ko Uburusiya bwiteguye kuyikoresha mu gihe bwaba butsinzwe. Ibi rero bikaba ari byo gutega amaso, dore ko bamwe bafata agace runaka abandi bakabakuramo, gutyo ukagenda bagahererekanya gutyo ntawamenye igihe urugamba ruzarangirira ndetse nuko bizarangira. Reka tubitege amaso.